Znači oni jednostavno lažu narod. Sa njima je perspektiva Srbije nikakva. Makroekonomsku politiku vodi Dinkić. On je rekao, evo za mjesec dana izlazimo iz krize. Mi tek otprilike ulazimo u krizu. Svaki dan je gore. Milioni ljudi čekaju da se isključi struja. Prema tome napravit ćemo nešto. Drži ga! Dobre! Nešto! Stavio čovjeka! Odmah! On te postao! Dobro je, bre! Gde vam je ovaj? Vaš došao ovdje! Vaš, gde vam je ovaj? Držali se da ih pustila ga policija! Daj bre! Ovo je drugi put za godinu dana! Udario me operisan u glavu. I drugi put to! I drži ga policija! I policija ga pustila ovdje! Uniformi, pustila ga policija! Direktor Veljović, hoću ovdje ko je glavni za Beograd! Što neće? On je dao ovaj izjav.